Wah, sial kali, Le. Nah, boleh. Tadi malam udah pasang itu yang di Hong Kong. Rupanya keluar di Singapura tadi. Lalu seminggu ku tanam itulah di Hong Kong. Aturannya lay pasang dua-dua. Itulah. Aku pasang dia tadi di Singapura. Biasanya di Hong Kong aku tanam itu. Tapi gini juga itu, Le. Kalau misalnya lay pasang di Hong Kong, lay pasang di Singapura, udah nambah biaya kan? Hancur lah. Tapi aku juga gitu, Le. Kena mistik nomor aku. Iya, itu lagi lebih sakit lagi. Mistik si 5 kan si 2. Iya. Gitu dia, si 8 si 0. Habis kali aku di bodoh-bodohin nomor ini. Enak kali kalian ngopi ya. Udah makan kalian? Aku mau dimakan. Gimana aku Dulu makan? ngopi lah dulu ngopi. Kalau mau ngopi itu harus makan dulu lah. Lai, udah makan Lai? Kenapa rupanya? Ada rencana lain? Rencana apaan? Macam nggak tahu aja lah kawan ini kayak mana. Serius aku Lai. Orang lain ini ditawari tapi tak terjual mahal. Enggak, tumben soalnya. Tak biasa seperti itu. Biasanya tak tegignya kau ini. Le. Kau tengok dulu ini. Berapa angka tadi aku dapat? Uang semua di sini. Makanya kalau orang lain belum makan biar kita belikan itunya, Le. Serius aku, Le. Angin apa ini? Iya. Lah yang belikan ya. Boleh, Le. Oke. Jadi, lah apa? Mie ayam lah. Mie ayam. Coba, lah belikan dulu mie ayam sama ini. Salah semua. Sama lah ini satu mie ayam. Sama aku satu mie ayam. Iya. Baru belilah sama Lai. Jadi berapa nanti semua itu? 2 lah, Le. Kok 2? Kayak mana kawanmu ini? Dengar dulu aku bilang Le. Inilah ini mau ditawarin makan tapi kok makin apa dia? Beli sama aku satu mie ayam. Iya. Sama Lai ini satu mie ayam. Iya. Belilah sama Lai. Jadi berapa nanti semua Le? 2 lah. Kayak mana kawan ini? Gini ya. Iya. Udah terangkan dulu. Payah kali dibilang kawan ini. Ini kan disuruh lah ini belikan dulu mie ayam satu sama dia. Iya. Satu sama aku. Iya. Belilah samamu. Iya. Jadi berapa lah semua mie ayamnya? Iya, berapa lah semua mie ayamnya itu? 2. Kok 2 Lai? Dulu Lai waktu sekolah gimana sih? Kok masa ngitungnya aja pun Lai ini nggak bisa? Apa yang masuk kuliah? Yang bodoh itu apa kalian? Ya pasti Lai lah yang bodoh, kayak mana Lai ini? Gini ya, biar ku terangkan lagi. Tadi kan udah terangkan Lai ini. Lai susah kali mengerti. Beli sama aku satu mie ayam. Iya. Sama Lai ini satu mie ayam. Iya. Belilah samamu satu. Iya. Jadi berapa mie ayam itu nanti? 2, Le. Kok 2? Aku kan mau mie ayam. Aku maunya nasi goreng. Kan 2 mie ayamnya itu. Betul juga. Udah, kalau gitu nggak jadi lah sini uang itu. Tiga aku. Udah gak jadi. Mari aku beli. Dah, aku beli. Mama, tanya bapak itu ngapain di sana? Di mana? Kenapa rupanya Bapak? Di belakang, Mak, manjat dia. Ayo dulu kita tengok. Ayo dulu kita tengok, ayo. Itu dia, Mak. Ojo, ngapain kau di situ? Turun kau. Iya, Pak. Ngapain bapak di sana? Turun, Bapak. Nggak mau aku turun, mau di sini aku terus. Turunlah Pak Ojo. Ngapain kau di atas? Macam mana anak? Mak, entah adanya yang mau diminta bapak itu. Makanya dia naik ke atas. Iya Pak Ojo, apa permintaanmu rupanya? Kenapa kau naik harus ke atas itu? Turunlah ya. Apa permintaanmu bilanglah. Ya, turun ya. Betul. Nanti kau penuhi nanti permintaanku mau cok. Iya, bilang apa permintaanmu? Turun ya. Isi dulu chipku sini, biar mau aku turun. Malu aku turun sama kawan-kawanku. Masa minta-minta sedekah aku terus? Isi dulu chipku, biar mau aku turun. Iya, aku isi pun. Ayo turunlah, turun. Turun ya. Nggak kasihan ini anak-anaknya. Anak-anaknya udah besar. Merajuk gara-gara chip. Ayolah turun, nanti ku isi. Betul ya? Isi chipku ya.
Tapi nggak mau aku kalau cuma chip aja diisi. Isi lagi yang lain. Jadi apa lagi rupanya Pak Ucok permintaanmu? Isi juga depoku, biar bisa komen slot. Kalau nggak mau aku turun. Kalau cuma chipnya kau isi, nggak mau aku macok. Ayo kuis pun nanti Cik, ayo turun lah, yuk, turun yuk, yuk. Nggak mau aku. Kalau itu nggak mau aku turun. Nggak mau aku turun. Di sini aku terus. Di sini aku bermalam. Pokoknya isi dua-duanya. Tahe, ngisi slot lagi, chip lagi. Yaudah, lah, yuk, turun, yuk, ayolah. Betul ya. Harus ku isi yang macok biar turun aku. Ya. Yeay. Main slot aku. Turun aku. Ayo, Pak Ucok, ayo. Tapi betul ya, isi nanti chipku sama depoku ya. Iya, ayo. Bapak main tujuh ya. Mau cok. Mananya janjimu itu? Janji apa lagi Pak Ucok? Tadi kau mau cok janji mau isi depo sama chipku. Isilah mau cok. Chip depo. Nggak tahu kok beras itu udah kosong di tempatnya. Ini yang mau kuisi. Iya. Nggak tahu kok beras itu udah kosong. Makan chip sama slot mie itu, Pak. Oi, Lai. Sabi mo, Lai, si... Malali jagal. Malali jagal. Orang karejo. Lai na, peso. Suko mo, kaya si... Peso. Ba, nabutan tugil, ho? Baga sigari. Suya, tasong ni, malik. Anong ning sisikulo ko tulay ba? Ay. Marnipe na budari. Ano yung lapatan niya, te? Ano pipuan? Majak kita ulay. Saan ang kurso? Saan? Berarti lamati na mo. Lamati? Wala kami sa tubuso. Wala itong atong nga doon. Wala itong atong nga. Ba? Berarti ba sa bula? Sumod di ba sa bula? Sa atong nga mati. Labor ano ni Pimi? Wala kami sa atong tsukotong. Nang jadi majak yung dito. Ibutan eh. Oh! Bagurang may peng lamasay na mo. Dan jadi maribing ko suni, no? Jadi maribing. Iya dong. Nang sini si Kartik. Nang jadi maribing. Ayun na burung dah. Kita mula minta. Lalu jumlah sana kina na mga rabasita. Hindi mula ni mo sana sari bibogas. Oke dah. Sono na suku-suku ba? Boleh disiwan non? Mana suku-suku nitong ganyo. No, siguro na sifat suku-suku mo tong gani. May kamu masin ya tong gani. Tiga pak ni mano. Tong gani. Kasi may kilamang boro. Kira naman ukut pa na pa do nga kamu. Badua. Ini dia pak ni mano badua do. Nawar tong gani. Malo dah ke, boleh disiwan de. Alewad nang belu samon. Ada suku-suku mo se. Itong ilok kamu masih ni. Tiga pak ni horbo. Ay ma, awak semekel. Tunggane. Bolo pak ni horbo manang idi ya pe. Pak do. Dia masuk bagi tiga. Dah ngobat di. Dia masuk bagi tiga. Walu. Jadi dalam na pak ni horbo saya kur gebe walu. Kecuali mana ada 2 ekor pas mau walu. Bolo 2 nggak 10 nom. Darang ado ngina guna katamu tunggane. Gede 4 orang dah. Olo babu jo. Naik motor kan? Dok kok mau jatuh? 4 orang. 2 jolo. Olo pas. 2 ipuri. Toho tunggane ima pas. 2 sa bola sa birang. Olo. 2 sa bola siamun. Etong ma. Taringo na tehe. Lagi humik karejo. Tong rupe song karejo noji. Tong rupe ba? Tong rupe medyo sigari daw lampu mere. Ba, rupe nga markiyot so. Tong rupe lampu mere ako martiga ko. Ang rupe lang rupe belo man ang kiyos. Tong rupe song ni ma sigari parbatang ka to parang kodi ka aku. Oh. Ali abang mo. Kan dong dua na di medan non.
Sahur kita doi. Masa aku tanda roh, si mangal si mangasi. Oh, Si mangalap siya kangkan. Oh, lo. Si mangasi pasti gicam mo. Jingi dia bang minudui. Mulu siya kangan itok na di polda di. Ipoldo. Oh, lo. Di sini nomor 2. Dia ate warga ni mo surati. Icapi. Oh, ya capek Akan sipil. Oh, lo sih. Wah. Jago jago lebih sih bang ngopi. To le man hamula teh mas di. Kalau aku istangkan. Itu tersosong ni jo ah. Ji. Bagaimana sama abang mi di poldo di capil. Ay kung mo jud siga so na won. Eh? Ikis-kis ni halaki. Merit kilo lang bagian orang bawa polisi manang na PNS abang mi. Tunggu start talabe. Enak rokok. Wala sa mga ako. So pagkabikiri lay ba? Sunod dulay. Ato liligaw mangululiyak ka sirok ka ito di alil asorong nang kusahala anak puro nolo majuno kuya. Awaro na ngati lay. Anak buru tuh dia na alam na rapar wa. Inero ako niyan lay kan. Dapat tuh na anak buru na bagak. Mutar, tibu, malo musi, nguntok so kita Spanyol ni lay. Oh, bolsong ni do, ikun ulah mo ma, ima dok na 3M. 3M? Ah, maksudnya 3M lay. 3M lapatan na. Ay na parjolo. Marusa. Ikun usaha na murutong. So dia asa buhay dapat mo. Anak mo. Ang gumarusa rin ako kamu lay. Nasa to naguguk kung usaha, ngagurang budala ni. Mapanukun lang marubat. Wah, mas ito hatok dapat tu sirokat nito di. Ima nak bursul menuraki. Atong kung ulah mo ma, em na paduahon. Martangyang. Martangyang ko tong. Lay. Ang gusto na martangyang ito. Berarti apa hari udah martangyang. Hari porngin nila murum nila mangan. Martangyang dole. Alitang lang rapot tu sirokat nito dikku. Ima nak bursul menuraki. Ah, berarti kan ulah mo ma, em na patuluhon. Em na patuluhon. Ah, lay. Markaca. Markaca ke toko. Uy, nang ritik doro wate. Bah, asik ko. Ular roh cosong ni harap. Ayah. Alanya hani mulu be. Tadi kuna baru marhempokan. Meron yung 100 peso umiyo. Ay mau harus status Facebook ko. Selamat pagi semua, ni mu be ko 100 peso. Apa yang malam mon? Besok tu hodo mebedo malam do pagi. Ay nasugo di hubayin status si. Nasugot di ko 100 mil. Oh no, nasugo. Mulu nasugot di ko 100 mil. Atong wasa baru beri na kinon. Ibahik ko beri. Ba, ala na ida pa ibu ko Facebook mo. Coba kalau nasugo ibu ko Facebook ni, pasti beri ngomong. Ah, oh kira naman ngalisi do. Wah, binok ko nasugot mabuka Facebook. Pakit tu peso lang. Oh, pinakinon ng hotspot sa silinggom. Asabuhi buka Facebook. Kalama. Dito ko kuha na rin tika pero nalawa ko na tiyo. Ulo mo dal hotspot do pa bang namarbit so nablok ko gaya. Kati. Hira nang liling mo arok kipam mo. Doktor siya na pero marhempon. Ipinasikip. Oh terus sosok ni. Hindi mo bawa mo. Ah. Tano mo? Gabiado na may ila. Puro piba na natik. Tapi ada pinalo ako.